Aduh, setia aku tak selasa kali pun. Rempun bak. Tar kasabung pola pocok. Apa tuh dia yang takut kena kira-kira. Areng-areng siya berapa? Ini tak lembas so kali benar. Halo. Bade di mana, Bun? Oh. Konter ke mana, Bun? Oh iya. Yo, Assalamualaikum. Mayun tarong gulay guna ba ito? Mayu. Areng siya berapa? Oh iya. Gua udah musuh yang tengah jalan aja. Waduh, kok pernah ya? Waduh. Pusing. Dari rumah boleh. Kakek main kari setiongku jo. Iya bang. Saya nggak ya, pondok tengate di sekancaan, sampai atau karan deh ya. Ben acer bohong dua dengan pondok male oleh bro karena kiai di jeroa. Saya nggak ya kayaknya tanggung cari ya, jangan sampai salah kancaan deh ya. Acer bener pondok. Ya tunggu kilo deki beda Suliman karena male terakhir ya. Iya. Apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa dong. Tajuk. Iya, Bun. Tajuk. Kok. Yuk. Tajuk. Tahu lagi persen. Ini ya. Amin. Are kakek tak jalan dia kan man? Dia tak jalan. Are mangkat ke waduh, bi kakek terakhir ke perapatan pertelon royo. Kena beli. Jojo anu ya, tunggu salah beli lagi mau udah ada dong. Terakhir ke perapatan pertelon ya. Iya. Setia. Iya setia. Mereka capok deh malam lagi. Ya udah, gua bang kasar. Ya. Ingat ya Rasulun ya. Iya. Mau taruh arek. Oh iya. Oh, iya tengah teh dong. Tunggu kau ke tas. Jaga kira jalan man. Aduh, aku tak selasa kan ya. Rempun bagus. Wala aja ke sabung nggak, Bun? Oh, salah sekali. Oh iya mun ya. Cuma 1 kilo, ya. Oh iya, Bun. Engkau ke nelpon ke Klebun Bandung. Ya. Bade, Bun, di mana, Bun? Bade aja tanyaan jo. Oh. Tengah lawan aker. Oh iya, Bun. Kau ke ngala HP nelpon Klebun Bandung. Sangat jauh. Kok menang ngomong ya tuh, Pekun menang kok mari coba mu telur berkayawan. Mungkin karo telur kali. Nang, ya. Set. Iya. Takut apa di sabung itu. Entar lagi main. Iya mayu. Cuk, siapa nih pon? Teguh gini dong. Keser pesak. Huh. Lebih pampar berapa ya?
Lu. Bude Roma bun. Oh, ide kinang tenang bun. Area tebak lekar, tebak anu tang nak buah ki ngeserat jam. Oh iya mangkar kada bun. Salam. Tuh, kebun tampar lengacep. Mayap siap, mayu. Udah becah bu deh. Becah berarti sehat. Majong makacong. Makar kada lagi kelebon ano pada sebudian. Oh iya bun, iya bun. Yo. Yo kalah aja mah. Ada kan Jong? Tunggu aja, coba. Bun. Sing rasana nang maromato lho ini. Derong masih pantar ke Sabang. Oh iya, ajam cuma ada kesot, Cung. Mari kayak bro. Mari ya. Pola aja entar des sama. Aku bayu apa aja Pak Lobber. Nah, anu Cung aja, Cung. Bede, Cung. Kali cakong apa? Lah mare bede ya aja, Cung. Mari bun. Tinggal makan. Oh, mari lah. Lah mare bedein. Ini sepe. Kodang beri sabung. Tai ya. Ada orang bun kelebun, ada datang. Bah, bang kelebun setel posokku nah. Nanti tunggu, Cung. Awak kelebun itu apa lo datang? Iya macam mah. Orang ibu dua macam. Aduh iya kek. Apa? Kita ada datang kelebon selain Jong. Tidak ada. Kelebon balak kumpul kelebon tepang tak ada tak. Mau lagi beda acara. Oh dan teh mun dia. Yang kau lagi berdua kau lana. Lah kali siapa ki.
Oh iya. Depannya Tang. Rame, Pak. Rame lambat, Bun. Bun. Di bener undangan. Oh, undangan. Oh iya. Ini beberapa aja? Besit dong. Kok kayak berdua, Bun? Roma itu Bun. Oh, Arab Pak. Dia kata tegir itu lah. Oh, iya tahu mendai macam yang menang masuk tadi kedua aja. Nah, cuma Bun menang di harusnya yang tok api itu. Oh, iya tahu mendai. Apa menang aja? Kita nggak kalah. Ayo Akbar Bayu. Ini dia sehat tuh, Bun. Buring becah, Bun. Merah. Rasanya ada di rebut. Oh ya. Wih, genteng aja minyak. Apa, Kujong? Baru datang, Bun? Iya, Bun. Apa main lambat? Jadi anu, Bun. Aku perlu adem. Oh, iya tahu. Saya menang deh jadi. Oh, iya mendai ya. Ayo Bun, kita pasti tempo enggak ada. Oh, maju tadi, ada. Ada apa? Satu situ sikat. Ayo. Bun ya? Bun ya, Rek. Nanti, Rek. Oh, Bang, lebon kupang, Bun. Iya, ayo. Rek lah anu ya, Akbar. Tembang lu, Bun. Wah, aduh, macam kalah tadi, Bun. Enggak pada hari. Oh, yo. Pada jago aja. Pada. Ada. Saya kedua. Telepon. Wes. Aduh, Bun. Kalah Bun tadi, Bun. Derem mereka. Kita jamu ya jam kalah. Aku tahu, Bun, Pak. Ada kalah dari apa ada? Aku jalan pada jamu ya bedu. Abi dua bu. Padahal mari perabu dong gitu. Pocong. Sampai boleh. Kalah. Hari itu. Taruh gini jam satu tem jom. Jam jom. Mari. Tempat rem guna. Ayau, keluar. Wah kelakuan bumi pencepat yang pada dulu. Ayo, kita boleh saya tembak ke saya. Waria beda. Pulang mau sodin kaki, Bun. Tak nolak, Bun. Mai mah tembang ke lu. Mai melepas temu, Bun. Ya dong, bujur teguk dong. Bawa padar, Bun. Oh, betul nih, Bun. Tengit mah cuma taruh berapa, Bun? Neng cenyak banyak. 10 juta 100 bae, Bun. Mai saya taruh nah, ayo. Yo, 1.700.000. Ya, noro 5 juta, Rek. Baju salah apa nama Ayu? 5 juta, Rek. Di mana? Ada, ya. Ada nggak? Ya. Jol. Mana, Bun? Jol. Keluk, Bun. Patian ada, Bun. Apa bawa apa ada, Bun? Dan si suka buat selana mun ya. Ayo, Jom. Ya. Oh, ayo. Oh, tak itu. Taruh jingko aja. Taruh jingko aja. Lamun dikake lamun. Wah, lakar lajum jago ini, Jom. Cuma mari koplo gelo. Ada orang mereka kara boleh, Jong. Kita mah kan yo. Mari perah gelo, Bun mari jamu ibu. Bun. Apa kemarin, Bun? Ada dia. Perempun datang nang. Wis saboran mun kok senyamu. Jamu ya apa? Telur berukay. Oh, ini telur cek ro. Telur berukay pan cis kaya mate ni. Kale lonjakan. Mari buri ngapan mari perajan mari anu. Macam merah buri. Saya tel boros di buri ras meraja lah. Tel boros lah. Jadi kok mari perah dong. Buri barang juga pecah lagi kau setting. Ada orang mari, Jong. Takalan. Apa yang perempun? Mana cepat abot terdi. Ayo kah, tah mulai. Saya ngak kempi nak buat kaki ki yang dek kelubun. Tak kira bun jodoh iyo kaki bun lah karena di tangan di mari kerap boleh. Karampunan nang benajam. Mau muntang nak buat kan nak sejogo bun. Ada tanda mengkeburi ngajom. Nyari Aduh, tu. mun daya engko kada, Bun, bae, Bun. Gerak, Bun. Tadi, Bun. Iyalah.
Jong. Aduh, lolo barangku sabung ribu. Majulah semua deh boy ya dengan lo di telepon pampar lah kalah cuma kasih ke jual. Kalah to aja lah karun. Pada remah tain pas aja tukang rah beri tak bisa juga. Wong pada ya tok make bini napa jual bi kelebun. Apa sih nanti kan? Mengkalah tok bos tidak ngapung kalah tok. Kelebun pampar. Iki nama yuk mau lebun. Ayo lah. Damai kapi bun. Damai. Iya bun damai bun. Jong, mana jong? Adam jat bola kan. Pada arem ada jong. Aja mau kalah kapi dua. Pusing pikiran deh. Pas saya tadi sekali raga rabi sabung di. Aku kampung nampu jual mau deh jong. Wih, iya bun mana nih bun? Hari dia baik. Kakek ntar kamu kelebon balik kunga. Kero solobin. Kau dengan ibu ada dia. Mun masalah besar. Amat deki kau bang kelebon. Oh iya bun ibu. Anu jong boleh. Tang anak saya semua tuh tak mulai sedih mulian kau cak. Aduh iya. Siapa semua ini nih? Kata dia semua ini pada remah. Bada bun, biasa nak. Oh Bada iya. ojek biasa bun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Datang jong. Duh. Ben siapa? Ngerojek ibu. Nerojek. Oh. Mudah ya. Kan di mah. Kan pertelur. Oh, kan perapatan pertelon. Oh iya. Munda ya anu gitu lah asalen ke dalam istirahat pas mandi. Ke dalam lagi lu siapa? Mun anu kok langsung ngebae bun. Iya pada. Iya. Takut. Teh dunggut. Iya. Iya. Ayo bun. Yo, tengah terus jalan Iya jong. bun. Jong. Bada kele bun jong. Jong. Kele bun bada. Apa pula kayak minta dulu lagi iya. Iya bener nyatanya kele bun jong. Wah. Bedapa. Enggak ada apa-apa pun nyatanya kaki kok. Oh, anang kelebunan aja, Cong. Are anak buana kelebun topar ya. Dorem mak. Budre, saku bedapa. Main Mas Robin. Iya bun. Lakin bedepan lo, na Cong me, dena Cong. Iya bun. Rosoro ki kele bun. Oh, tajuk nang kenang. Cinta anu apa mon dina Cong biasa kelebun melarat dina. Kita apa? Istana roking rosoro ki kele bun. Sorongon ini. Oh, Kodang ketemu dekku di luaran habis. Pulang kele. transfer boy lah. Ka tanggal kening kelebun tampar jalan di tanggal kening. Iya, pulang kele bun ngarato sapu yang pusat. Oh, iya mai dina ni. Oh iya. Telepon sih kodang. Telepor sih. Iya. Nyaman aja burung jurat doang anu. Oh iya, gedeng. Kok ki bilang ngetes langsung. Ya, bener ya. Tapi kok betul ya, Bun? Lumayan. Iya. Mundeng kok langsung ngebae, Bun. Iya, Cong. Kali budi na mentar denak pas lepan, Cong. Tang nak buah aja lah karena labit tak mau gelore. Oh, iya. Dan pelang. Sesto lagi burung kok nganya tanya king nabu anak kaki lo pati minger deh ya sesto. Iya mon kakek lah mau lihat tengah celah. Iya, Bun. Setiap musim lagi ya. Oh iya. Langkong, Bun. Iya. Hai, Bun. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam datang jong. Iya, Bun. Oleh. Oleh, Bun. Oleh. Ya, lesu. Oleh berapa? Oleh telepon sih. Oh, King sulca akasan bulan kita tapi. Oh, jadi ini tak apa lima. Jangan kita ketahui tangan lagi. Anu jong. Ya, lagi anak depan ya. Oh iya. Ya. Sepangkong, Bun. Oh iya depan. Munda yang kau kira langsung ngebae, Bun. Tak boleh pego apa kilo? Enggak, Bun. Oh iya sama kong ya. Kau jelas son kau beri tamu dia sekali, Bun. Oh iya. Oh, iya. Sangat ya. Ya, Bun ya. Ya. Langkong, Bun. Yo. Assalamualaikum. Salam.
Duh. Dermer ya. Kok ding tengah ba kok cak nyambung. Dermer seterambu ya. Kalau muncul ngonen Pak Ustad terus heuy. Iya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Apa ya? Apa gitu? Ayo kita makan hari ini dengan Berdepan lo apa cuma ibu nggak pintar deh. Deni kata, kalau kan minta tolong dari setelah buat tangaba pona nyabung itu deh ya. Oh, pilih. Ya, bisa semangkeng. Oh iya mayu. Mumpung kok kita repot. Oh, ada unjangan apa? Ngit. May apa ng tangan na kan dari kamu. Iki dek nikah. Bun, ki puro anak sampean ke copo. Oh, Minta tolong supaya sampean nikah. Pas ada lagi dari kelakuan nyambung. Dia pun sampean nyambung. jarang sana kata moncang kule kadisa nyabung neka atau judi neka bisa hasil pese banyak seneka. Makanya kula nyabung. Nyata na pas itu kula arsa kala atau arsa bah tunya saya buat neka dia patak. Ane ka pas saja anu rasa naka berarti. Oh. Iki nabi dan nikah sampean nikah mangken insaf. Oh, jadi lako coba ngalih ke sebagai kusel. Tak kau dia harus main nyari lako magi berdua aja kelakon. Tak ngapa. Yang penting hasilnya nikah nyabun kelakuan lebih bermanfaat selain sabun. Ben boleh anak sampean kan mancing nikah mampu baru nyisar dari. Iya bang. Tapi jambu bayi. Mereka tahu ini kau sabun untuk bayi. Allah jong jambu mo kakeman semutu. Itu nang kau bayi ngaragelat lakar tang kelakuan salah dirinya pun lakar benih kelakuan sebagus. Ya munda ya kakeja sampai ambu terus sakit semutu. Dan kau bayi sambu lah. De Pak Ustad nikah sekelakong atas ceramah se anu de tentu dan nikah sekelakong sebanyak dan nikah sekelakong. Ya mana beda nikah? Ya udah play mana mun. Lah mulia. Oh, sekelangkong ki. Pada unjangan ki Bu. Oh, ki sekelangkong ki. Kurang ki. Ki sekelangkong. Kurang aja. Nih sekelangkong. Sekelangkong. Antara ki anu tadi jauh. Apa launan?